Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya sekali lagi hadir dalam untuk membuat liputan terbaru ya, liputan terkini mengenai penginapan saya di Cochin, India ini. Dan kita akan menghala ke pekarangan lobi dia ya. Dan ia adalah memang sangat menarik untuk kita di sini. Dan saya sedang menunggu Mr. Surendran ya. Dia akan membawa saya ke restoran Thai yang berdekatan ya. Dan bersama saya adalah businessman terhebat dari Sri Lanka ya. Dipersilakan Mr. Lasid. How is it? This is Mr. Lasid. Alright. So, mari kita dengar apakah ulasan dari Mr. Lasid mengenai program yang berlangsung di sini. Yes, Mr. Lasid. Yeah. How did you think the program is going on here? Excellent. This program is going on well. Yes. We done a lot of things. Mm-hmm. It will be useful field work Mm-hmm. future. That's right. That's good. Dan bersama saya sekali lagi adalah rakan sekerja saya ya. Silakan Mr. Nizam. Rakan sekerja saya ya. Dipersilakan. Ya, ini adalah Mr. Nizam ya, dari Malaysia ya. Ya, dari Malaysia. Saudara dari Malaysia. Dari Malaysia. Apakah pendapat saudara mengenai program training dynamic techno yang berlangsung di sini ya? It was fantastic. Yes. I really enjoyed the training. Ya. By the way, it's a tough training, but it's useful for our field work. Yes. Mari kita dengar sekali lagi apakah pendapat Mr. Lasid dari Sri Lanka ini mengenai kota Cochin di India ni. So Mr. Lasid, how did you think about Cochin city ya? Yeah, excellent city. It was a commercial city. Yes. Lot of business areas. Yes. Passed away. Okay. So how did you promote the things in? Yeah, I think somebody is coming, Mr. Surendran. Not Mr. Surendran, sorry. Okay, now you just. So how did you think your strategy to promote the dynamic? Yeah. So nampaknya Mr. Surendran sudah tiba ya. Kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.